नेपादे प्राचीन काल से है बुद्ध धर्म व बौद्ध संस्कृतिया केन्द्रीय रूपे विकसित जुयावगु पवित्र स्थल खधासा क्रकुछन्द कनकमुनि विपस्वी व शाक्यमुनि आदि बुद्ध पिनिगु जन्मभूमिया रूपे प्रसिद्धगु देन ख नेपादे जजलपा नेपाल चन्दलियन हेवया जाझो नेवा मसिका स्वयासना दिपी सकल सोकोमी फाजु मेजु पिन्त दुनुग्ल निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा किरात काले किराती जुजुतेस 10 महाविद्या व अष्टमात्रिकाया शक्तिपीठ विशेष मान्यता बिया स्थापित यागु ख धैगु थापुदु थजागु शक्तिपीठ यलदेया रक्षया निते स्थापना इनातगु ख धैगु मान्यता दु थोहे शक्तिपीठ मध्ये यलया दक्षिबे नाजागु पीठ ख बंगलामुखी तान्त्रिक विधि अनुसार स्थापित बंगलामुखी मा 10 महाविद्या मध्ये छमख थतेहे थौये जाजसा जिमिस यलया कोन्टिटवाले अवस्थित पवित्र धार्मिक स्थलीय रूपे परिचित कुम्भेश्वरे विराजमान सर्वेश्वर महादेव वो बंगलामुखिया विषयले छगो रिपोर्ट निवेदनागुदु स्यादिस जात 36 वर्णया साझा फुलबारी धका मसिका दयाजंगु नेपाया नेनेगु जिल्ला मध्ये सोनिग छगु बिस्क पहिचान्दुगु नगर ख कला संस्कृति तमिगु सोनिग राष्ट्रिय जगमखु अन्तर्राष्ट्रिय जगतेन प्रसिद्ध जुगु कारण थन ते दस आपाला पर्यटक देगु आगमन जुइगु ख ऐतिहासिक सांस्कृतिक व धार्मिक रूपमा महत्व जागो सोनिगया यलनगर छगु प्राचीन नगर ख थनया मूर्त अमूर्त सम्पदा मूर्तिकला वास्तुकला आदि कारण यलदेय रौनक अचन बोलना चोंगुदु परापूर्व कालन से हस्तकलाय खेले प्रसिद्धको नगर थका मसिका दयाजंगु यलया थ्याथासे थिथे धार्मिक स्थल त स्थापना जुयाजंगु दु थुकी मध्ये न छगु ख यलया कोन्टिटवाले अवस्थित छगु प्रसिद्धको धार्मिक स्थल बंगलामुखी यललायकु उत्तरे अवस्थित थुकुदेग कुम्भेश्वर परिसरे अवस्थित दु थोछगु शक्तिपीठ ख तन्त्रशास्त्र अनुसार बंगलामुखीमा
10 महाविद्यामध्ये छमख बृहस्पतिय स्वामी जुगु नीति थन बिहिबारे दिनस आपन भक्तजन्त दर्शन्य नीति वेगुया दिन्छ पुष्पल्य भक्तिभाव या तथासा ग्रहदशा फलावनीगु वो मनोकांक्षा सिद्ध जुई थैगु जनविश्वास दु बंगलामुखी या त पिताम्बरी नाप ब्रह्मास्त्र न धैगु या शत्रु परास्त या त वो अकाल मृत्यु या भय तरे या नीति विशेष याना कलियुगे बंगलामुखी या पूजा जुइगु ख शास्त्रे उल्लेख याना तगुदु सर्वेश्वर मृत्युञ्जय महादेव या दक्षिण पाखे विराजमान बंगलामुखी देग पैगोडा शैली निर्माण याना तगुदु किंवदंती कथा थुम देवी या उत्पत्ति जुइन हो ब्रह्मांड हे ध्वस्त याइगु तर हंगु आधी बोगु जुयाजो न थुकीय प्रभाव कम याए त भगवान विष्णु चतुर्दशी तिथि लाका मंगलबारे दिनस पुष्पोल्या आराधना यागु फलस्वरूप चानेसिया इले मा बंगलामुखी उत्पत्ति जुगु ख थैगु थापुदु थोइ कारण बंगलामुखी या त भगवान विष्णु या रूपे न माने या नावो गुदु अलौकिक शक्ति दुम थुम देवी नुयागो वर्ण दुम अमृत महासागर या दथुई नुयागो सिंहासने विराजमान जुया बिजना चोम खसा सिरे अर्धगोलाकार चन्द्रमा सिंगार याना तगु ख थुम देवी या निकस थन विशाल भैरव या मूर्ति न पलिस्थाई ना तगु दु बृहस्पतिय स्वामी जुगुली कुल दोष वा पितृ दोष तरे याए त थुम देवी या आराधना याइगु ख बंगलामुखी या त विशेष याना मासुगु स्वा मासुगु वस्त्र आदि प्रयोग याइगु खनेदु अतिहे पवित्र भूमि कुम्भेश्वरिया परिसर दुने हारती मा मनोकामना वो मेमेपी द्यपिन पलिस्थाई ना तगु खनेदु
लुखायन हनेस प्यागोडा शैली निर्मित न्यात जागो सर्वेश्वर महादेवया भव्य देग खनेदै थोइ देगले दुने देवादिदेव महादेव विराजमान जुया जंगुदु छिसा सैसा दिगु ख यलया कुन्टितवाले अवस्थित पवित्र धार्मिक स्थलीय रूपे परिचित कुम्भेश्वर विषयले तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट आधासा ज्याछले दिपाय इजी त्यंगुदु दिपालिपा हकन थोय विषय पुवंक रिपोर्ट सयादी फै उखि आया त पलख दिपा दिपालिपछि त हाक्न छ ज्याजले लस्कु सेनाजोना छिसा सयासना दिगु ख ज्याझ नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याछले यलया कुन्टितवाले अवस्थित पवित्र धार्मिक स्थलीय रूपे परिचित कुम्भेश्वर विषयले तयार यानागु छगु रिपोर्ट नेवाजनागु ख आधासा सोयादिस थै विषय ल्याउँदनीगु रिपोर्ट बसपोल या त भोलेनाथ शंकर रुद्र नीलकण्ठ वो शिवया नामन मसिके फै बसपोल या त देदस श्रावण शुक्ल पूर्णिमा अथे थैगु गुलाथो पुनिया दिखुनु थनया पुखु हिति विराजमान याका पूजा याइगु ख थुकुनु थन भव्य मेला जुइगु ख थुगु दिनस महादेवया दर्शनीय नीति थाथास आपला भक्तजन तेगु उपस्थिति जुइ हर हर महादेव जय शिव शंकर हर हर महादेव जय शिव शंकर हर हर महादेव जय शिव शंकर हर हर महादेव अथेहे थन प्रत्येक सोमबार अथवा श्रावण महिनाया सोमबार बालचरे व चतुर्दशीया देखुनु भक्तजन तेगु उपस्थिति खनेदै वास्तुकलाया अनुपम नमुना न्यवया तौगु थुगु कलात्मक देग चिनपेङ्गु शताब्दी जुजु जयस्थिति मल्ल निर्माण याकुगु ख धैगु थापुदु न्यात जागु थुगु देग यलया प्यागोडा शैली निर्मित दक्षिपे पुलाङ्गु देग ख किम्बदन्ती कथ ऋषि अगत्स्य कुम्भ अथे थैगु कलसे महादेवया आह्वान याना उत्पत्ति जुगुली वस्पोल्या त कुम्भेश्वर महादेव थागु ख थैगु उल्लेख दु
थुगु देग दुने कुम्मेश्वर वो सर्वेश्वर महादेवया मूर्ति बलिस्थाई नातौगुदु तर थुम खनि दुम महादेव धासा सर्वेश्वर ख पस्पोल या त मृत्युञ्जय न थ्यागु या स्वस्थानी वर्णन जुया चोङ्गु खुइपेम शिवलिङ्ग मध्ये सर्वेश्वर न छमख ऋषि मार्कण्डेय सर्वेश्वर महादेवया आराधना याना अस्त चिरञ्जीवी प्राप्त यागु ख धैगु थापुदु उपासना या तथासा रोग व्याधि तनावना दीर्घायु प्राप्त जुइ धैगु जनविश्वास दु भगवान राम रावण्य संहार लिपा पाप मुक्त जुइ त कुम्मेश्वरे जल प्रकट्याना स्नान यागु ख धैगु कथन दु देगया लिप्कस थन कुन्द छगु न खनेदु थुगु कुन्दया ल कोसाई कुन्द वगु ख धैगु मान्यता दु थुकिया त सिलु तीर्थ न थ्यागु या थासा थुगु तीर्थया दर्शन या त थासा कोसाई कुन्दया दर्शन यागु बराबर जुइ थका थाइ थै कारण जनै पूर्णिमा अथे थैगु गुम पुनिया दिखुनु कुम्मेश्वरी जकमखुकी कोसाई कुन्देन भव्य मेला जुइगु ख थौकने थुगु कुन्दे ल वया जंगु खने मडु थन प्रस्तर कला निर्मित थिथि देवदेवी बाहेक फुलाङ्गु हिटिन खनेदु थो मिसा हिटी ख थुगु हिटी कुम्मेश्वर परिसरे दुहावने गुलुखाया खवे अवस्थित दु थुगु हिटी सन् 1416 स धर्मदेव निर्माण यागु ख धैगु थापुदु थन यलया नो हिति मध्ये तरहंगु कुन्ती हितिन निर्माण नातौगुदु थिथि आस्था व विश्वास तया पूजा यानावगु थुगु पवित्र धार्मिक स्थल कुम्बेश्वर जी सकसिगु दथुई प्रसिद्ध जुयाजंगु दुधासा तुली महत्व भेबियुगु शक्तिपीठ देत किराती जुजुदेश विशेष मान्यता बिया स्थापित यागु ख थैगु थापुदु सोयादिल यलया कुन्ती काले अवस्थित पवित्र धार्मिक स्थलीय रूपे परिचित कुम्मेश्वर विषयले तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याझो नेवा मसिका छित गथे ताल अथेहे थुगु ज्याझो छिपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिस्या गुता इले वो रिपीट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेस्या निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेस्या चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत स्यादी फै वहे कथा थुगु ज्याझो छिस नेपाल च्यानलले एप
प्ले स्टोर व ऐप स्टोर बना डाउनलोड याना सोयादिस नाप ठुगु जाछो छिस नेपा च्यानल युट्युब न सोयादी फै छुना कठया छाता सुझाव नीति सपुत यादी त इनाप्यासे थौया जाजोस जी अनुसाना भाया बनेको उजाउ फनाचना नेपा च्यानल निरन्तर सोयास नजिस सुभ्या